Тураев менен ачыгын айтайын, эми ушу кыргыз элине аябай интересный болуп атат. Ушу алда чыжыла эмес да. Средний Азияда өзүн баягы биринчи номерлардан эсептеп жүрөт ал жигит. Бирок толук кандуу параметрин алсак, менден абдан бою абдан жапыс келип калат ал жигиттик. Бирок мен весиме түшөт. Весовой категориясы 1. Мына калп айтпайын, уже спорт тармакта жүргөн жигиттер билет. Бир эмес 3 жолу биз предложение кылганбыз, сүйлөшүүлөр болгон. Тилекке каршы ал макулдугун эч качан бере албай койду. Акыркы жолу мына Бишкекке келип бир мен тааныбаган, ММА тармакта жүргөн жигиттер тааныбаган бир казак жигитин алып келип уткан экен 15-20 секунд ичинде. Эми андай өзбек жигитке баягы молодец ушинтип өзүнүн жерин желегин көтөрүп келатат. Мен ал жөнүндө эч кандай терс жагын айта албайм. Баары бир Кудайдан. Бирок уже 3-чү жолу бизге макулдугун бере алган жок. Ушу Бишкекке келгенде да биздин балдарыбыз клубтун өзүнүн менеджерлери, байкелери барып сүйлөштү эле, макулдугун бербей коюшту. Болсо абдан кубанычтуу болмок. Средний Азияда ким биринчи номерда экенин чечип алат элек. Кыргызстандык спортчу Tilek Jeenbekov bir marta intervyu berip sizni o'zidan qochib o'lganingiz haqida gapirdi. Agar MMAga qaytadigan bo'lsangiz Tilek bilan jang qilish niyatingiz bormi? Mana shuncha 2 yillik pererivdan keyin vastanaytsa qilib hozir Toshkentda birinchi musobaqaga chiqamiz. Yaxshi rezultatlar berishga harakat qilamiz. MMAga ham qaytamiz. U qirg'izistonlik Tilek bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, uni farqi yo'q. Boshqa Afrikadan bo'ladimi. Ular vizov tashab yuraveradi. Mana shu o'zini уровенini ko'targisi kelibdi. Da, может быть, kuchliroqdir fizически yoki boshqa. Biz ham ularga rad javobini bermaganmiz. Urushmayman sen bilan yoki boshqa narsa ayrim sabablar bo'lgan, что bo'yimiz bo'lmay qolgan. Hech kimdan qochib yurmayapti. Urushkisi kelsa jangda urushamiz. Mana, например, sportda ham solidarность, aka-ukachilik bo'ladi. Hamma kim chiqsa urushib ketavermaydi-da, o'zidan o'zi, bormi? Ozgina u vizov tashaganlarni ko'pini ko'rganman-da, lichkasiga keyin yozaman. Nima bo'lyapti o'zi dedim. PR qilyapsan o'zingni, что pisanda tam publikatsiya unisi bunisi ko'paysin. Va insanlarni даже musobaqada ham emas, zalga kelsang tekinga ham urib qo'yaveramiz.